Vutomi bya we mina na we ingefanani hanya swa wena ntanya swa mina na we namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst mina na we ingefanani channel. Ya namuntlha ta eka hi album ya Oscar Makamu ya 2022 leyi nga ta kha yi huma of course so far ri ta kha yi huma hi ti 1 ta July. So xa best ni ta vekela link ka top comment mi ta mi ya like ka page ra Oscar Makamu or mi follow ku in case date yi cinciwa ku mi kota ku swi landzelerisa ku swa date swi cinca ngopfu swa ti-release dates. Yeah, alright. Yeah, so ka siku ra namuntlha ti 14 June hi fike hi vona Oscar Makamu of course afika a poster track list as you can see there. So of course hi ta hi kha hi vulavula hi yona as we normally do. Yeah, so another important thing i ku ti-video leti no endla hi ku tsakela ka mina leti ni va ni kha ni tsakela ku ti endla hi nkarhi wolowo, right? A na hakeriwi, mina na hakerisi for advertisements and then a ni swi lavi ku hakeriwa for advertisements mani kuma yana no endla leyi ni va ni kha ni tsakela yona hi nkarhi wolowo. So mi fike mi swi teka kahle. Last time a ni leya could be na yona a ni lo endla hi ku tsakela ka mina, right? A ku swi a ni tsakela ku endla swona swo swi clear. Alright, yeah, so loko hi fike hi langutisa laha hi fike swi vona ku right, title track it's Vele ra xifambi hi yona title track. Ma ni nge interpret nchumu, ni nga ta hupa of course as we can see there. Yeah, so loko hi ya ka track list very number 1 mana mina, as you can see va ku track number 2 ndzi ta khokhova featuring person mfana. Ta ku na person mfana, alright, it's fine. Track number 3 i Vele ra xifambi. Mi ta ni khomela nyana yo ka yi nga vonaki hi yona leswi nga uploadisa swona ka Facebook ni ta ni khomela featuring xindendhefu, sorry. Track number 4 mbewu ya rirhandzu. Track number 5 mahele. Track number 6 makoti wa le rhese. Hey, ta twala tin'wana mara. Track number 7 cuma xa vatswari. Track number 8 ndzhaka ya vusiwana featuring xindendhefu. Track number 9 ndzi wa ka mani featuring person mfana. Track number 10 ripota pota featuring mavuya ntsena. Track number 11 mhaka ya vukati. Track number 12 hi nga yeyisani featuring Red Boy and Mfuya futhi. Track number 13 xibalo xa wantima, as you can see there. Ni ta zama ku hlaya leswi nga la swi ntsanana, so swi loko ni ta boha ku swi hlaya fast loko swi ntsanana ngopfu. Songs composed by Oscar Makamu, arranged by Junior, produced by Red Boy Mchangani Xindendhefu, Oscar Makamu, mix and mastering by Red Boy Mchangani, keyboard by Red Boy Mchangani, all guitar by Abel Chauke, recorded at Hotspot Studio. Male vocals by Red Boy Kokwane Chavan aka Person Fan, Xindendhefu mavuya ntsena and Mfuya futhi. Yeah, swi ntsanane. Female vocals by Nwa DR or Nwa Doctor, I'm not sure. Photographer Wisan Mid, the rest by Common Fashion Designer. Leswi n'wana nge hla tsanana ngopfu nambara leti ni nga ta bayiza leti. Artwork by Mahlori Graphics. Hi mfo tirhini Mahlori Graphics. Wow, can this be the best one for this year? I think it's one of the best. Ti le henhla le, loko ni nga vula ku ti le ka level ya vukhulbi. So the design very beautiful. Na front ma yi vona yaleyo sasekile swinene. Have such a good man. As I've said it, then can make a Facebook on top comment. Look, I'm going to subscribe, but I'm going to subscribe.